dalam pelayanan BNKP. Mereka telah menempuh program akta kependetaan dan masa vikariat beserta lokakarya vikar dari tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan 6 Oktober 2024 dan telah diordinasi menjadi pendeta BNKP dalam kebaktian hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 di hadapan warga jemaat BNKP di Jemaat Hilibaele Resort 21. Pemegang surat keterangan ordinasi ini dinyatakan telah diangkat menjadi pendeta di BNKP dan berhak memakai predikat pendeta atau PDT. Bapak Ibu Fikar yang diordinasi beserta keluarga no suami. BPMR Resort 21 no suami. Irabanuada Fefule no suami. Maka terlebih dahulu mari kita saksikan persembahan sanggar dari Seni Balaki Desa Hilibaele dalam hal ini menyampaikan sekapur siri kepada adik-adik kami persilakan. One, two, three, four. Bye.
Datahalo sa ay kadawa ahono dada. Ya ami banua niha keriso. Bawo rugida migu epifania ade. Maowai ami fefu badaizo ayaya ita Yesu keriso. Ya ahobu. Ya ahong. Ya fau kami lobalangi. Ya fau kegehania. Data obua-bua dada bangundasi Yehova. Data omusoyo dada baba malua fasumangeta kelobalangi. Tasuno ia manuna ita moroi bambuku zinuna numero fele dua ni suno lobalangida. Ayati Sarah. Dada babaria bosa baba bahasambua kelobalangi muzizio zato manuna ita buku zinuna walunga fulu atelu data suno lobalangi Oh
pasumangita. Data saano dada bawang romo taro malilo malangi manuna ita moriba pukusinuno otu ona ngafulu atelo uhonogo sibali dadagu. Yamira ama ina talifusen yo masio Yesu Naro malilo balangi keda bazima khande tiala e more bazura haleu zinengi fadawalu ngawa fele fairu gizi 25 haleu zinengi fadawalu ngawa fele fairu gizi 25 imane taro malilo balangi Pamela rongo sinengi ba Yerusalema Malao di lowalangi baza Maria bala fatenge khera betero ba Yohane Pamela ruksito ba mangando ira ba khera ande ina tebe khera gehe hanya moni le mana nasima ia khera sama salesanema Hafano te bayago idano ira badoi Yesus o aya. Avena la tufa geratanga balate mageheha ni amonita. Bame ila simoni tebe geheha na la tufa iratanga sinenge bai ohe khera ganaa. Imane mibe kheu goi ba bele ando ena itema geheha ni amonita. Ni tufagu tanga. Imane kenya fetero. Ya moi baba teki kogana au. Abu da uga. Mebai ana belimbu ala lo lagi ande. Le urakau bale sinemau badaro mali ande. Le satu le de fena lo lagi. Ade falalini gerai rau eroga gola lewau ande. Ba ande gedoaya ma ato ye fa gebirai ra de sila sekian oro masa khegu vano fa hana ba de gaf gawe khusafeto
Mano iba benda uga sila atula. Pai tema linia simoni imane mianda kezo aya salah higu. Ena le iteren da oni wa mi ada faith. Aya irang menola faduhu alizo aya menola ombaka balafuli ira ba Yerusalema. Bala o banua daba zamaria banu riaga turia somus sodede ada irugi da Komaso taro marilo walangi Wobe misefu Yahobu Shalom. Wa haude deta bazima khande wala faluka ita. Baba malu fasu mangita ke lobalangi babureta Defi 2020 alima ate. Fele 2 hari no tarugi Defi 2025 bale fatiba sibai nama owai ami ya home Defi siboho. Anda sawagele no tatalu i Defi fara faluka ita ba omuso dede ba itaria fasoli ragai ngabale gabula dede matamane ebe ni hejeri irugi da no itolo ita lo balangi matamane baba nerdefi si 2025 Immanuel abeda lo balangi adalah atau ita baba nere elia ulidanu ade meda na beda bogi ma babereta defi ade nata fagi da romalilo balangi mege maso halewe ni be lo balangi kheda so halewe ni be lo balangi kheda ya ita banuania te fatenge baba nuriaga taromali lo balangi diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Da tema daromali lo balangi kheda. Te fatenge baba nuriaga taromali lo balangi. Da aniwa daromali lo balangi kheda. Bazima khede. Tengah kheda fadita iwa da. Tengah kheda satuannya keriso fefu kheda iwa taromalilo balangi mi ae mi turiaiga doria somusodede dan iwania kheda na isului tededa halewe dae halewe sisehi bahiza i halewe sebua ba halewe sabua halewe fanu turulala baniha maafefu ena ele aiku ira bade ala dalala halewe da fanu turulala baniha maafefu naso zino abilalala baadele naso zino fabelala baadele dan niwania kheda bazima khade ba imane mi ai bada afekh wanga ilala halewe dae abua wanga ilala halewe dae mi osambale tede di osambale era ada dozi ira enonizo aya imane Yesu dozi solo ya ya murai lalania ba ya ilui refania da ita ya ita banuan zoaya tau sitengaga ba aurida ta o linia matalu irefada da ia ni fotoi ira enoni zoaya no mawa mege abu ala halewe ni be nya keda bazima khade
So sambua kenyataan kehidupan misionaris. Saudara dua keluarga misionaris sio tarai Swedia. Bade fisari bo sio ngau tua 20 asara. Dua keluarga. Ya da flut aba sphere. Da denia sabua kerataono. Basi samesa Erickson ba Formonia Marta. Sebuah badan misi la fatenge ira baba nurege taro malilo balangi badan Afrika. Sotei tane Zaire. Badal dan da meira. Bahiza melarugi dan da la rugi panua Zaire ba la deveni ira ni Zaire bere ira ni dae ni bayro nasa apalagi si medan ni safusi uli ba ira ni Zaire Afrika ni saitauli oroma si ira na meira bagotalo banua ni Zaire dan akhirnya stres ya ira si dua keluarga da Erickson dan Marta mengabuli awapanuania. Le mampu ira menghadapi ira ni hadai. Lena ini faluara lalahale babanurai ke turia somusodede babangabuli. Tidak bisa menahan. Lalu si samesa flut abamonia sfea sekitar lalau nomora bakabadalu gatua sakilo fatwa le irugi dan Zaire. Lalau no sera badae da telu ira sabua kerataono. Babadae moi kera samesa seorang remaja tengah pemuda. Remaja onomatua. Hada zitola ngoni-ngonira nasonia lira. Balafo mahadian ya lira. Baba dae yai lafae madaro malilo balangi. Haba sama sairano dae. Lalu baginda terdae wabah penyakit malaria. Bano sidae soira bafomonia ira alare kena malaria afo sehingga alua kici buruk. Ba manabi na iya good. Manabi na iya ba itu gua bele-bele berkenia bahat telu hari no tumbuh kaina nono ba mate romonia iralare. Si fenomene mate romonia iralare ba fatwa le mate sfea imane ke romonia matua be di nonoda dani aina. Di nono alare ke rasa bina tumbuh aina baik bedai lalu hanya zogo iko odongannya samesa fluta iko odongannya samesa bahadau gua ira badae daruan nononia samesa ya baik habui tabu dongannya. Ini luar biasa, ini suatu kenyataan kehidupan. Bazalua ade itahiga lobalangi imane flut heso ayahana lau khegus di mani dai mai do badae babanuri aiga turiau ba lau khegus di mani dai no hono do bapanuagu mai do badaha babogo fomogu abua kenia zalua de irege stress. Maido bapanua adi haba pogo o fomogu. Male mampu urus sida no sidarua abina telu hari nono siaki kenia. Dan akhirnya ihalagang itulah mangahulia. Irano sidarua ialui na no mege Erickson dan Berta ba ibe tau no sidarua dau. Imene mi urus si tonogo le mampu dok. Kenapa? Karena dia sangat stres.
usofu heda na ya ita zimai bada ada ni faluada ada tago Erickson le arara ba mga kulita ba magi tago flute ade seandainya ya ita irafadita la fatenge ita uban wada lalu tema ita lalu kita stres lalu kita katakan aku mau pulang ira fikar ma kesidana nalabe ami bagdalu gatua ba perkebunan habiwa di sana tidak ada listrik, di sana tidak ada jaringan, di sana tidak ada kendaraan. Lalu mau bilang apa? Temane, aku mau pulang. Aku mau pulang. Lesai beda dalam hal bapa mae mataro malilo balangi. No mau gama dada haba arafi tahu. Lesai lagi beda lala hal sebagai pendeta. No mau gama dada habara la vida ke dao. Bateng ada ai bata tafalua masalah ina pindah. Yamira ama ina batalifusen yung masir batizoaya ita Yesu Keriso. Daan fotoy sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Ono irauno ni fahuo si fahuo irabadaro malino mege juturu tauno dana bertumbuh besar. Maka taila riwayat perjalanan nonodae daerah Jaire walunga full persen tobalinya Keriso. Dan ni ono daene ni saite ulidai hasama saya dia seorang pengkhotbah yang paling hebat di Afrika. Hewa ai hasama saya ba mohalewa gehe hani amoni mohalewa gehe halo balangi ba dedeniha samodrongo dan akhirnya membaso dan anggota jemaatnya otu afulurin nono da ano mege. Jadi artinya nata faema nata be daro malilo balangi hewa ila toni habada bai miwada ni ayami ditabishir maki labe tau to pada ha 50 kakak hama to 25 ni hana mai baka bagosali bagi sama-sama ne namu halo ge hanya moni itu akan terjadi yang luar biasa. Amin. Dan boy tamane ai berwala ko to ba lo masido bermime do bada riudo. Bataro malilo balang kedaba sima kade amira ama ina so dua ni renuda si fefena mo enoni folu irefada mo enoni zo aya folu irefa he ira fadita boda he ga ira sinenge ira satuan yang Keriso ira majelis jemaat, ira komisi, folu ira fada go foi zo muhale ita, heso hale ba pemerintah, heso hale ba agama, folu ira fada babangai lala hale ni be ni akhda. Natafagi badana dadel, adi sila agama, badana nihad. Lalu tamne bahana itu sumai kama fai madaro malilo balangi. Jadi sila agama, onso agama. Ha kata fai madaro malilo balangi bani Keriso, bani samati.
Na umane na badal ta fai madaro malilo balangi bani hasa be fa boto bade de ba uras de gu ya itade no ahori aboto bade da no ahori bihafo ita baba mati no ahori ta ila daro malilo balangi malam ini ke imane taro malilo balangi sama salah satu leniha ulidan ena efefu ni hagulidano ena efefu banyo ni agerjo abele ira baba mati tafai madaro malilo balangi baniha sambu abe fabo to badede baniha kalau dede badagai te dua ngautu telu ngautu warga jemaat di peneta telu ngautu warga jemaat badak yai telu ngautu na ba jemaat di hari Minggu tengok tu so. Tahu gai? Ha? Lekam lau tu ni hai so ti dua ngau tu. Mana mayami ami satunya keriso. Mana mayami ami Rafadita. Mabogao ni sila may bagosali. Mi hasare gua mi bagosali. Malai ke nai naso bagotalu ada. Satuan yang kiri so, lo memang bagus hal. Ini juga bagian dari perenungan kita. Mau ibu pendeta badal, mau satuan yang kiri so. Bikau ni ira, ena tola mau ira bagosali, mau ira bapea, mau ira na bapea. Mefadi tajema ada udah namai bapea. Fefu dania 19% ira la peman. Leu le na badami sto. Fadele le lawa la bela tota matua. Umane-mane de gua alai telo masih mai badorugo ramatua. Ba fadu sa de gu na la sauke da yadana te yaita nomor sar. Yaita nomor sara ina di so baba batu hezo rupo. Bania soya no rode de badal tafaya madaro malilo balangi tuturu keralala. Bania sifa udu bania siles sekita de kenarunia. Itaria sonama ina banomo yadana lefahede ira. Ana faudu. Itaria di fatalifu segi lefahede badal beita. Itaria leseki gamuata zatu tau no bazatua. Lemoa adaro malilo balangi. Lemo ru adaro malilo balangi. Baba aurid ni hasimana. Mi abe badedera la forodongo daro malilo balangi. Di lagu heda bad go fezo so. Namo fekhe ateniha bahate saya ke lobalang. Namo fekhe ya bele-bele bekenia mamasong kabulada de sabele-bele ba mangada-ngada mana ba mo baso-baso taro mali lobalangi. Ba yadrade hanihada Indonesia. Eira Fadita, eira Fikar, eira satuan eira mai kegumaifu miangada salaigu yai gabulade degu. Ba rai aheta ya morego bagabulade de bana de bekenia. Bologa de lo Roma sai. La foteda famati musiman. Famati musim. Fadu de gula mana hadi kada ba jemaat hili haile de amin. La bongi la moluo. Moteu moleh ba ero hari Minggu soita bagosali. Tenga soita ba lafo, tenga soita ba nomoda. Ero hari Minggu ha 2 jam ya. Mi ai bagosali. Na telungau tu warga jemaat badana. Na duangau tu asyobla siwa te jemai na ibu perita ba eheha lo balangi da jino mutaro ba bangera-ngera. Si dua cegu di fasala. Natafagi daro malilo balangi mege ebisa zimoni meyade hebetero efetero bekegu ubekeu ganaa
Bekhe gua berda tu fahagen traudo baina goi hanhani tu fagu hagen dania basoba berda mila wazimoni adiba ni hasebu ilem jimoni da moreba da Zamaria dia na so jibu ilem khuda me funa bada so me funa lu dia da sai na so ba hatu fetua Simoni da ni ha sebuah elemu sama ke ni ha sifati terde oila tau fefu ni ha Zamaria kunia ba me ila idania ta fetero iwa abang moro ke vetero da la fada zo buyu la fada zo feke abang moro ke guda adiwa ba me ke guda ena na ko fe so mo do tenga ha elemu isoke fa bele lo balangi gai soke ku isel ibe kana haywa fetero taila seke ben yo fetero ade tegas fetero da le urahau silmanema badaro malilo balangin dauge no fahana badadeu gawe kusafeto ba no ima bedauge silatul da ni wa vetero le atau vetero zimoni hewa ini sewa ile muzimoni na bagina tersilale beda atau rafadita atau da ino dizoai baziki buai lemu ifa khitau dania ifa tegi ke gudania tiluila wala atau Petero, lu tahu Yohane. Wa zia ia, wa zatule bategu disal. Dah yang daro malilo balangi. Hawe bazura matai o fada fitu ayati telunga fula fitu. Da hedemi ya ia na ya ia tenga na tenga sitrada moroi baga fulka sitrabu da sitrada moroi ke gafu ke wadu ba de gulera iso ke da geraira simana da ada boy abe de teta ena sohara toda tamane bagina tenia da ba falali di geraira le taila bawa ruginete abaratohare ya ke dalam sana baikau ni ita boy abe ededa ba boy gei alaw taino di zoaya barang ma hadiah di sala bawa gei na atule da ada romalilo balangi kedang bazi ma ke ande ni tanda badede Sara Korindo fada siwa ayati fele ene ce. Alaisan dao na le wo baka duria somu so de ande endo ngalida. Mangada ita. Masuno sono dau go ama badorugo. Nomarongo daro malime. Ya aga banwau. Bano fatengi da aga. Mega maturiai ke, mega mafaema daro malilo balangi bani hama afefu. Bama anda kenal badorugo be ke mababele moroi bagi hau ni amoni iregi le aimu da aga, le alau da aga, ma obaka zatule bama tegu di salah. Amolaga ke mababele siotaragi hau ni amoni ama. Iregi sidudu ofane obaurima. Faudu bazong masinama bazong rugo. Angade wadede mama faima badei soaya ga Yesu Kristo. Ia duhu nomam. Ia daw fete Bapak Malua Halewa ordinasi fikar menjadi pendeta BNKP. Bapak Fatole da nama baso nginolil Halewa. Fatwa mabaso ng nol nila halo babu malo ordinasi di fasumangi Bapak Eforus sifau ibu, Bapak Sekung sifau ibu, Bapak Bendung sifau ibu, di fasumangi Bapak Ketua BPMS sifau ibu, di fasumangi Bapak Bupati Nias Barat,
Ni Fasumangema, Ibu Preses Dolasara, Abun Roto-Roto BPMR Dolasara. Ni Fasumange, Bapak Ketua BPMJ Hili Waele, Abun Roto-Roto BPMJ, Sifau Majelis Jemaat Hili Waele. Ni Fasumange, Bapak Ibu Pendeta Penahbis. Ni Fasumangema, Ira Bapak Ibu Fikar Ziakan Tefahowu Amakarito Balifarita BNKP Sifau Keluarga Mafefu. Ni Fasumangema, Ira Amai Natalifusa Sino Orahu Obulo Bano Molo Walanyi Bazimakare. Ngenoli Lala Halewe Baba Malua Ordinasi Fikar Tobali Farita BNKP Sifafena Fehede Famaihaga. Si dua, pembacaan surat ordinasi. Ketelu, pelaksanaan ordinasi. Keempat, kata-kata sambutan. Sifafena dan pendeta yang baru diordinasi disampaikan oleh pendeta Destuti Harefa STH, Ketua BPMJ BNKP Hili Waele. Kata sambutan Ketua BPMS. Kelima, arahan dan bimbingan Nifaema Bapak Bupati Nias Barat. Keenam, kata-kata penggembalaan Nifaema Bapak Eforus. Iadae pembacaan surat ordinasi oleh Sekretaris Umum BNKP ke Bapak TB Gineta. Data fauge dededah Baba monodongo surat keterangan ordinasi nomor 01 sampai 06 garis miring keputusan garis miring Rumawi 1 tahun 2025. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BPHMS BNKP menyatakan bahwa yang bernama Destuti Harefa Sarjana Teologia, tempat dan tanggal lahir Sifalaite 23 Desember 1995, anggota BNKP Jemaat Madala Resor 1, pendidikan terakhir program Sarjana Teologia di Sekolah Tinggi Teologia BNKP Sunderman tahun 2020. Dua, Dewi Lina Gule Sarjana Teologia, tempat dan tanggal lahir Lawira Sibohou 27 Januari 1997, anggota BNKP Jemaat Laheva Resort 35. Pendidikan terakhir program S1 di Sekolah Tinggi Teologia BNKP Sunderman tahun 2020. 3, Iman Jaya Warubu Sarjana Teologia, tempat dan tanggal lahir Onona Mele 1 24 April 1994, anggota BNKP Jemaat Lelemboli Resort 22. Pendidikan terakhir program S1 di Sekolah Tinggi Teologia BNKP Sunderman tahun 2020. 4, Merlina Hia Sarjana Teologia, tempat dan tanggal lahir Hili Badalu 30 November 1993, anggota BNKP Jemaat Hili Badalu Resor 14. Pendidikan terakhir program S1 di Sekolah Tinggi Teologia BNKP Sunderman tahun
2020. 5. Weri Sentani Linia Hia, Sarjana Teologia, tempat dan tanggal lahir Lelegude 4 April 1994, anggota BNKP Jemaat Korintus Resor 19. Pendidikan terakhir program S1 di Sekolah Tinggi Teologia Presbyterian SEMA Bandung tahun 2018. 6. Yusti Deborah Telambanua, Sarjana Teologia, tempat dan tanggal lahir Sisambalahe 14 November 1997, anggota BNKP Jemaat Nazaret Resor 26. Pendidikan terakhir program S1 di Sekolah Tinggi Teologia BNKP Sunderman tahun 2020. Dalam pelayanan BNKP, mereka telah menempuh program akta kependetaan dan masa vikariat beserta lokakarya vikar dari tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan 6 Oktober 2024 dan telah diordinasi menjadi pendeta BNKP dalam kebaktian hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 di hadapan warga jemaat BNKP di Jemaat Hilibaele Resor 21. Pemegang surat keterangan ordinasi ini dinyatakan telah diangkat menjadi pendeta di BNKP dan berhak memakai predikat pendeta atau PDT. Dikeluarkan di Gunung Sitoli pada tanggal 9 Januari tahun 2025. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP, Eporus Pendeta Otoritas Daki STH MSI ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Yaaman Zega ditandatangani dan dicap. Demikian pembacaan surat keterangan ordinasi. Pelaksanaan ordinasi vikar menjadi pendeta, Bapak Eporus, disilakan. Banuania Kiriso. Banuania Kiriso ni Omasio Bakazoaya. Mauku Andri Tafataro Dana Fikar BNKP Tobali Fandrita Ba Talau Manuna Buku Zinuna Numero 8 12 Siwa Ayat Isara Badua Bagasa Dae Moifa Nazifau Ba Le tola le taha le hale so aya. Oh
Gasa-gasa mo ifana zidana mo fataro, manuna ita buku sinuna otu atelu nga flawalu, ayati saraya odomoy enoni Yesu. Ya faluka amiwa ebua dede, bafa ohau dede, kenamada lowalangi, bakezo ayaya ita Yesu Keriso, ya duhu. Ya mira talifuse, moroi baba omasi bafa ebua dede lowalangi ama, banoi fatingin onia Yesu Keriso bagulidana babang heli baba bangorifia ita, ina boto badededa wa oma silo walangi adre, ina ehakenia manetena ita, fato bali ita sohe banwa zorugo andre, sanema faauri sila aitu. Meno mga buli Yesu bazorugo, banoi faduhu site de halewa adre hendra nifalnia, bakhe daya ita banwania, ina to bali ita sama duhu basa nuria geturia samusoda de bagulidana. Baba ni baboi fefu, matai odolawalu ayati felewalu, batana beenia. Adawa iutarai fena saai te tuyu batifataro zohaleu bambanua ni Keriso, simane ni wa awaulo me imane, baya ia geizangono geisi nengi esa. Basa maele esa basa ngobaka turia somusote de esa. Baku balo esa basa mahal. Babangi hau ni amoni adre. Bahalu adre ni hal baba maane boto Keriso adre. Modani dane badarumali ade oroma kedava Yesus sama zanu tuyu. Sombayo ini basa mataro ira enoni nia. Ya ia gei sama taro halu baba Afandita. Adregei wa tefataro bahalu wa Afandita. Bago taluan banuania Keriso. Ionarai fena saai irugi da mangadre ita. Helo walangi ama bazoruko. No sumindro fenau somasimai enonime. Madre kau ena tinga ya aga sama taro ya ira adre. Bahalewe faino ni andre kau. Ena ya uga sama taro. Au hasi geleu wanehe ya ira. Hena kerage ya me. Kubaloi ira. Ena sehilalara. Baina mana dosa lewe ni halera. Bawang ibua ebanwau. Bawang azehi. Baba nuno teime adre ni amoni ya duhu. Manuna ita moroi babuku zinuna numero 8 asiwa ayati sara badua ya edana kheuso aya.
Kaya mi banua ni Keriso, nomirongo vano mututuyu bahalewa wafanditan datalifusa Andre, nola terzekola banola fahal ira, bano au hagelera beamai eno nilo walangi bambanuan nia ba BNKP. Ada so ira badae maukhe, ena la farongo kami, baina tafataro batabayo ni ira, bata faema khura hobu lo balangi, natatufa tanga hegera dania, bana taan gehehan ya moni sanga bele ya ira. Adoya mira talifusa banwania Keriso, mi tema bami omasi ira, bamiwa abadani haya ida hadia bata fododongo khera, tinga sa halewe be halewera, no halewe lowalangi ni halera. Ada mi fosumangi ira, drohu zinangia zumangira. Bami tolu wangade salahira, khluwalangi, ina mo halewera ada, ya mu fahu ami lowalangi, ya duhu. Talau manuna buku zinuna oto telu ngaflasiwa ayat telu ba efa. Manuna ni fataro buku zinuna oto telu ngaflawalu ayati 2. Bayamira talifusa mitangan isibai wano Yesu Keriso samataro ya ami bahalewe wa afandrita babe NKP malke faudu baniwa Yohane felelima yati feleena tenga ya ami zanuyu ya o sa zanu tuyu ya ami banu fataro ami na mui ami mohua baina letebulem bua ami adre dau baka kami hadia duho halewe. Badi fataro ya mi faudu ba peraturan numero fitu. BPMS BNKP 2000 awalu. Faza fitu. Si fefena, fangombaka taro malilowalangi,
Gofu hezagi nete, abang abale halewe famahal. Imane taromai lobalangi bazura matai ofaza 20 awalu. Ngabua felewalu irugizi 20. Bayondasi ira Yesu humede ia kera imane. Fefu ba abele ande bazorugo baba gulidana. Ba nomu be ekhegu. Mi ae emi bali eni fahau fefu soi. Baba mayaga idano ya ira. Badai nama. Babadai nono. Babadai gehehani amoni e. Mi fahau ira babalo fefu hadiani wa ego kami. Baija fau kami dao eroma eke. Irugi gamozua gete dana ande. Bamorei basura 2 Timoteo faza efa ngawa 2. Ombaka edaromali. Bai bula ege. He bawa. He te ngabawa. Otu ira. Farou de dera. Ba fetau ira. Ba ya aoi so ba ebolo de deu. Ave ba mahal. Famalua sakramen. Ifamaya ke idana basimana ke memang ageni amoni Faudu balala ba mahal ba gereja Protestan. Di mana taro malilo balangi moroi ba zura matai o fazadula walu ayati feleziwa. Mi aemi balia ni fa fevu soi ba mamaya ke idana ya irang. Badai nama babadai nono. Baba de geheha ni amoni Zara Korindo faza felezara. Ngabua 20 atelu irugi 20 ene. Ya odosa bano kezo aya utema. Ni fae magu kemigei. Soya ya ita Yesu me bongi ade. Me te ambelinia. Ihale roti ba ya hasikele lo balangi. Ba ibo boto roti. Ba imane. Botogu da e salahimi. Mi tere tedeminda o bazimane. Si mana gay mako meno aifa mga ira ba imane. Amabulali si boho mako ande bandogu. Gofu hame uga mi badu da e. Ba mi tere tedeminda odo. Hame uga mi aroti ande sang. Ba hame uga mi badu nasi mako ande. Ba mi obaha ba amate zo aya irugi so iya. Si telu famalua halewe foku baloi e famagi sofeke famolala tede zabutede ba fanolo sigena famakao e na aro ira baba mati ke Yesu keriso imane taro malilo balangi moroi bazura sara fetero faza 5 ngabua si sara irugi efa u andre bazatua andre bahemi ya o avera satua sama duhu famakau keriso andre ba ave balahemi andre ni faele dania mi kubaloi roroge lo balangi andre bahemi bai mi be ni o ami na sau hagele dali lo balangi bai babangal lui luo saila ita na moroi baba omasi bai simane salawa badana khera na tobali duma ami bani kubaloi andre ba mi tema dania dakula andre si tebai aleu la khemi andre na to ele dania zatua gubalo siufa halewe fangosara ba fangosambua banua ni akiriso meha sambua boto asambua geha era zamati ba ke Yesu keriso imaneta romani lobalangi moriba zuhane feso faza ufa ngabua si sara ofeta ngabua si ufa bau ande kemi ya oni kuru andri ba kezo aya enami terhe zinangia lala ni kau ni andre menomu kau ni ami ya oiso wale fayawa ami abe ba aseki dudu abe ba ebolo dudu mi bolo gede mi kenapa mi o masih iya mi oi gede mi ena elete bule bahasa dudu ena fa bebe ami fama bebe fa atule andre asam buang boto asam buah dudu si mane fogau ni ami gei bazi hasara fanutena
bani kauni ya ami. Silima, halewa diakonia, ya ia halewa fangomasi bazinumana, sila ama sila ina, sangara-ngara, ava fefula la halewa, ni faana ba PUPB. Imaneta Roma ilobalangi, moroi bazura matayo faza 25, ngawa tenunga fula 5 irugi fabulu. Meolo fonrao banomi be egagu. Meoba kita dagu banomi fabadu gahagu ni dana. Me tomenrao banomi fa mai doyomo. Melanuhagu banomi fonukan rao. Me mo fakhan rao banomai ami mufai ginrao. Me sodo bagurunga banomai ami hagu. Balate madania linia satule andre lamane. He tua. Amega maila solo fodra uga bama be egau. Bama soba kita dedra uga bama fabadu ge khau ni dana. Baha mega maila to mendra uga bama fa mai yomo. Bama sila nukan ra uga bama fonuka Baha mega maila sofa khadra uga bama siso bagurunga bama iga khau. Baite madania lira razo andre imane kera. Sidu huni wagu kami. Rege nilaumi badali vusagu andre fon rege zinumana. Hani haia bahagu no milau da Si ena basambalete wanogin noro dadami baba malua halu foronya bandone keriso bani fataro ya ami abe halu famefe he organisasi he okheta abe gama-gama ba tana beania mihoga ba matur abe ba mefe ena bete alam bandone keriso ba boy fabuka ena moi famola kamilo balangi ba halu di faluami imaneta Roma li lobalangi more bazura sara koriro fale fanga ba fabulu ba fefu hadia ia ba oi ni angina noi ba oi ni fafaga ba more bazura kolose telu ngabadola telu hadia ia ni fazakimi ba more ba de milau ia hula na kezoaya Baya mira talifusa nomirongo ngavale lala lewe sinangea mi falua bahalewe wa afandrita babe NKP. No sabua halewe andre bahiza so aya ya ita Yesu keriso zifau fau kemi irugi gamozua gote dane andre. Meno aboto badedemi walowalangi sama satelu. Dazo gauni samataro ba sumbayoi ni ami. Ya ia zamatenge ya ami babang umba katuria somuso dede. Baba kubaloi roro gefe lobalangi andre. Adia soroi ba dedemi. Wami lulu wa urimito bali enoninia. Hamiwa wa nemali. Mifadu fana lobalangi basani himba nua ni hakeriso. Adia idena mimi o bamiha le halewe andre. Baba afandita babe NKP. Simane sinomu zarai ni fangobaka kami migi. Hadia mbu ulimi. Adia le farai ami vohalewe. Irugino lagi nete. Molo goi babe NKP. Sorry. Ufataro ba ubayoy ni Rauga, Tobali Fandrita babe NKP, Baday lowalangi ama, Baday nono niya Yesu keriso, Babaday gehehani amoni
Yaduh. Ufataro baubayoy ni draug. Tobali fanrita babi NKP. Baday lo walangi ama. Baday nono niya Yesu Keriso. Babadigihehan ni amoni Yaduh. Ufataro baubayoy ni draug tobali fanrita babi NKP. Baday lo walangi ama. Baday nono niya Yesu Keriso, babadigihehan ni amoni Yaduh. Ufataro baubayoy ni draug tobali fanrita babi NKP. Baday lo walangi ama. Baday nono niya Yesu Keriso, babadigihehan ni amoni Yaduh. Ufataro baubayoy ni draug tobali fanrita babi NKP. Baday lo walangi ama. Baday nono niya Yesu Keriso, babadigihehan ni amoni Yaduh. Ufataro baubayoy ni draug tobali fanrita babi NKP. Baday lo walangi ama. Baday nono niya Yesu Keriso, babadigihehan ni amoni Yaduh. Lowalangi sohagay ni tadami. Basangaro ayami. Moroy bagihehan ni amoni babangay halewe fa afandita. Iragi tobali ami inoni si sehi. Sobua si sehi. Gete wara. Lowalangi zangabele ayami. Bahalewe fa afandita faudu badaromalinia. Bakezo ayaita Yesu Keriso. Ni folakemi gete wara. Imaneta romali lobalangi ubu wa auri bawa zatu letede amai dola faza fulu ngawa si filezara a Bai fatevu bado demi wa omasi ganaa. Ya abene khemizi hoso. Menoya ia zanguma le farei dokheu. Ba le u ostenga genra uge heberai ofanza fele delu ngabua silima. Bami ai bareng baba lo walangi. Mitiba gafeha. Bamoloi ia iroi ami. Ia kobo faza efa ngabua sifito. Asoge hegubaho dede. Ba eheha siboho basaro. Babee kegubah. Sinuna 15 sara ayati feledua. Bai busi dadau. Warifi sainda uga. Uta toi daima kagunda uga. Yesaya faulatalu ngabua sarabe. Fa atua-tua lua-lua bebenia. Ba fa maha o masi ilau lelania. Gamay dola 30 ngabua si 20 aano. Bay puli manekera ya ohahau dadami. Si mane pamatengi nama ya o. Si mane pamatengi kuyami. Yohane faza 20 ngabua si 20 asara. Mihauga terawami lala babua ami bala tebul ami banahi ami anda UBE Yeremia pada fitu ngabas telu B. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa,
tetapi dengan sukacita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dan janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai ayat 3. Fozu hadia ia fefu ta fondondongo ata ufi ba o il gorosania da ezinanya baniha fefu sura zangombaka faza pelendua ayati peledolu. Imane Yesu tenga ya ami zanu yao sa zanu tuyu ami bau fataro ami enamai ami mobua ba lete bule mbu ami. Yohane faza fele 5 ngabua si fele ene a. Boy hole enda uge he bagabera bahe bagambele irige seki lua volume ba faruka ezadele Yosua faza sara ayati fitube ya duhu. Bami oiga dedemi wangai halewa ni beezo aya badangami. Babai farayami irugi zile aitu. Bami ai ia fau kami lobalangi. Baso aya ya ita Yesu keriso. Manuna ita buku sinuna oto fabla ruaya tisara irugi telu. Ya ita enoni Yesus ang bakalinia.
Sumiro ita fefu mangandra ita. Sumiro ita fefu mangandra ita. Helo walangi so aya si soba zorugo. Masuno da uga meno ebua dedeu khema. Melefarin da uga wodorogu banuau andre bagulidane. Bamino be egoi bambanuau ni akiriso andre. Niha andre sino auha eleve amoi anonime. Babo kubaloi banuau. Faletaya bamati. Ba falefarei balala andre kau. Mande kau be khera ame elau gehe hani amoni andre. Fa atua-tua ba fa bele. Ba fa nau gele ba fa umasi dalifusa. Ina ele abua gelera. Ina wele ira bahalewera. Fa wembanuau ni akeri soma fefu. Ina ele ai kubadane. Na saudara maliwa umasi. Ma fodara dede. Ma fanegu ma famaro dede. Fasau ira balala satulo ehehame. Tolo ira babagohi saadre. Bawo lohi luo ada ni fabuu. Mete kau ni daga fogau ni siutarai zorugo. Ena ebanua si seki ira sila sinegu. Bere Yesu keriso. Ya duhu. Modadau zato. Ni Fosumangema, Bapak Eporus BNKP Sifau Ibu. Ni Fosumangema, Bapak Sekum BNKP Sifau Ibu. Ni Fosumangema, Bapak Bendum BNKP Sifau Ibu. Ni Fosumangema, Bapak BPMS BNKP Zifau Ibu. Ni Fosumangema, Bapak Bupati Nias Barat. Ni Fosumangema, Ibu Preses Resor Dolasara. Ni Fosumangema, Ibu Pendeta Jemaat Hili Waele. Ni Fosumangema, Bapak Ketua BPMJ Awe Doto-Doto BPMJ. Ni Fosumangema, Bapak Ibu Majelis Jemaat Hili Waele. Ni Fosumangema bani omasi ema. Ira satuama zino orudu orahu. Banahya andrezi fokhema. Baba mai gida aga. Zi ni fahobu bazi makhe andre. Ni Fosumangema ira satuama. Zino obulo orahu baba malua lala Fosumangeta. Banahya andre. Bani omasi ema Bapak Ibu Pendeta. Zifau. Baba mahobu bazi maakhe andre. Sifafana sibai ta anda sawagala batasuno lobalangi. Mesi sekita de iya safenu faomasi bafahena ba ahake de denia bakheda maafefu. No ya mwalaga kheda gineta zisehi tola orudu orahu ita baba malua lala Fosumangeta. Bazi maakhe andre tera-tera baba malua lala halawa sebua ya ia da famahobu ya aga enoni lobalangi bazi maakhe andre. Ama ina batalifusan yo masya badai zoaya ya aga ira fanrita sidalne ni hafaato ni fahobu bazi maakhe andre. Tebai mabini wa omuso sibai dedema bamasuno lobalangi watola mosindro bate fahobu draaga bazi maakhe andre habere wa ahake dede lobalangi maakhe andre no te fahobu draaga tobali fanrita BNKP mi angan resalahima ena otobali enoni sisehi sangebua dei lobalangi
enoni zamazai we taromali lowalangi ba zanung reheni sondro pelayanan babeen kape. Hiza le oli fundra aga maandra si ai sauhagele khendra zatuama sino manunreheni ya aga tera-tera khendra satuama BPHMS BNKP Bapak Kepala Departemen Didaskalia, Bapak Ibu tim pelatih, tutor, simanagay Bapak Ibu, pembimbing, pembina balapangan, iotaray, memasa, chafi, irugi masa fikar. Sauhagele wa erege dodemi, sauhagele gay, bawa mahaemi, ena agay mi angadra-ngadra, ena itu gumoado basehi bawa nga ilalahalewe, babeen kape Andre mifena. Bafaduhu dada magay irasatuama, ionaray maikuti loka karya, o yazo ambo tandra aga, hebabe hedema, aba bagamuatama, tera-tera zilofaudu bazomasi, drasatuama. Bazima akhe Andre, bazima akhe Andre maandre wa ebolo dede. Hendra satuama. Hiza enau itolo ndra aga lowalangi. Babanga ilalahalewe Andre. Imane peribahasa utang emas dapat dibayar, tetapi utang budi dibawa mati. Lesula ziotara indra aga, ya lowalangi zanuleni khera Bapak Ibu, hebamboto, hebanoso, hegay bapelayanan, sero maekhe. Simanagay maandra sauhagele, hendra satuama ni omasi ema, Bapak Ibu pendeta ziboho ni fahobu bazima ekhe Andre, sauhagele wa akau, wa erege dodemi khema, sindruhu nomi oige dodemi, baba menreheni, balalahalewo Andrene, tera-tera bangabala lalazoguna, ero maekhe, lesule moroi khema, ya lobalangi zanuleni khera satuama. Simanagay maanda sauhagele, khera bajemaat BNKP hili wa ele Andre, Ibu Preses, Ibu Pendeta Jemaat, Majelis Jemaat, Panitia, sino manehega nahia, baba maane genoli halalahalewe, erege lalahalewe tefalua, bazi malhe ade, bazi faudu bazomasi lowalangi. Ira ama ina batalifusan yo masio badai zo aya, no saai aboto badadada, wahalewe enoni Andre, no halewe sebuah. Bahiza, matatena khera ama ina batalifusa, mi angadra-ngadra salahima, ena elalahalewe Andre bafa enoni Andre tola mafalua ia bazomasi lowalangi. Hendra awe magay data oi gedededa babanga ilalahalewe Andre zino tebe ekhe da bazima ekhe ena tenga sawuwu ita babanga ilalahalewe Andre hizai sitedo ita babanga ilalahalewe dae tengah akhir perjuangan dah, melainkan sebuah awal yang baru dan tanggung jawab yang baru yang telah diberikan kepada kita. So masalah, so tantangan, bahiza, bay faray ita, babangai, lalahalewe Andre, helobalangi. Ya aga sidano niha, faato,
mamane wangumae bersedia melayani di BNKP dan siap ditempatkan di mana saja, baik di desa, begitu juga di kota. Hineni selaheni, inilah aku, utuslah aku. Ya endrao, fatenge ndrao. Samuzate uandre ba ebolo dede, drasa tuama maafefu, nasozi lefagena babe hedema andre, ba afuriata, ai fafahuhuon ra aga dania, badata fondondongo, zisambua zinune, ni olohesi, Bapak Ibu Pendeta, si bohong ni ordinasi, bazi maakhe andre, zitobali faomuso dedema, bazi maakhe andre. Uobai fefu irasatuama maafefu, Shalom, Yahobu.